Yes, inshuti bakunze Jeune Official, twongere tubasuhuze, twongere turize gukomeza kugubwa neza. Turikwa ikaza n'ubundi bisanzwe mu yakuru yacu, aho dukomeje kugenda tubakurikiranira ibiri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, haba muri za Kamanyura, Rubarika, Ruvuye, Gatogo ndetse no muri teritwari ya Mwenga. Mubizi ko studio zacu twamaze kwa tuzimurira, aho turi kugenda tubakurikiranira uko ibintu byifashe muri iki gitondo. N'ubundi mbere uko tujya kuri tele cyangwa se twerekera aho ibintu biri guturagurikira, ubwo birumvikana ni mu miripuko. Nge na mugenzi wanjye Vincent twifuje guhaguruka mu ndake rwose aho twaraye kubanza rwose kubagezaho uko ibintu bimeze, kuko mu kandi kanya turaza kuba tugaruka amasaso aturi hejuru, ibintu bimeze nabe cyane rwose kuko biramutse meze na. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Fighter. Naramutse neza nyuma yuko wabonye barasa hafi muri kilometero naho narindi, kuko urabona ari Akamanyura narindi na hakurya kurimo Ngomo, urabona ko harimo kilometero, harimo kilometero vese, ariko ko kilometero ari metero igihumbi, harimo nka metero ariko akamagana muri metero 300 wenda aho ngaho. Wabonye ko nakwebyendagwa nk'umusivile, ariko meze neza ntacyo nabaye. Nabonye ari abanyiha turamusivile, ariko nabo byababa oya nyine utabusya bwita ubumera. Niba n'inkuba ishobora gukubita ari inkuba uri kugenda igihumure, bazero no kopara rya BM21. So rero ntekereza ko uwaguseka wakwita umusivile n'iki byose yego ko kuri umusivile, ariko buryo utabusya bwitumira cyangwa se nuko nawe abadahari. Ya Vincent, muri iki gitondo n'ubundi imirwano iraramutse, tukarora iyo tunagiye kugenda tugarukaho, aho ubona rwose iki gisirikare cy'u Burundi ngo cyubatse igikuta gikomeye cyane hano muri Plaine de Ruzizi, ariko M23 irimo irashaka uburyo kigomba kubaruramo iki gikuta. Hari amakuru menshi rero avugwa muri za Kavimvira, mine hano muri za Gatogota, muri za Kamanyura ndetse na za Rubarika. Gusa ariko ikigaragara nuko imirwano n'ubundi ibyutse imeze nabi. Imirwano ibyutse imeze nabi mu bice bitandukanye by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkuko ubigarukaho kandi nkuko twahereye mu cyumweru cyashize tubigarukaho twerekana uko byifashe ku mirongo y'urugamba. Nicyo cyatuzanye hano kugira ngo abantu tubereke bibera kuri tele nyirizina, banihera amaso, banabyumva, babireba imbona nkubone. Icyo uvuze rero birakaze cyane cyane mwa kino kibaya cya Rusizi, kubera yuko umucanshuro afatikanyije n'ingabo z'abarundi, yafatikanyije n'ingabo za FARDC, agafatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, agafatikanya n'umutwe w'abagizi ba nabi nabo batoroshye wa Wazalendo. Ubona yuko ibintu bigenda bifata indi ntera kurenza uko abantu babibonaga. Twavugaga yuko M23 igenda igaragaza ko ibice bitandukanye bikomeza kubamo ibibazo, yenda tukumva ko leta ishobora kwikubita agashya cyangwa agashyi, noneho ikareka gukomeza kubuza umutekano abaturage. Ariko siko bimeze, kuko ubona n'igisirikare cy'u Burundi gikomeza gushyiramo imbaraga, cyane cyane kubera yuko gifite backup iwabo, yaba ari ikiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwa bino bice bihana imbibi na Uvira, teritwari ya Uvira ndetse n'aha Yurokarite ya Kamanyura, aho bari bikomeza rero kuba ibibazo, kuko ingabo z'abarundi zikoresheje iziri imbere mu gihugu mu Burundi, zigakoresha n'iziri imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kurasa ku butaka bugenzurwa na M23. Ariko amakuru nabonye nuko ntabwo ari bo nyirizina bari kubikora, ahubwo ni umucanshuro bafite hariya, haba mu kibaya cya Rusizi bafitemo umucanshuro nk'imirwano yabaye ejo mu buryo bukomeye, yongera iba buriya mu masaha 9 z'ijoro mu kibaya cya Rusizi, n'ubundi bongeye gutukagura na usibye na saa 9 ubwo na nimugoroba nko mu masaha na saa 3 gutyo, nabwo mu masaha 3 nabwo barwanaga. Ibintu byari bimeze nabe. Hanyuma Vise, uvuze ku bacanshuro ejo, nibwo nabwiye Mike nabandi uburyo kizi BM zirimo kurasa, urabyibuka wa bwabo nimbibabwira.
tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. urabona ko na nkuko bivugaga ntabwo gukoresha ziriya mbunda za sharing cyangwa atirari, kuko urabona ko abantu gukoresha imbunda hariya mu kurasa abantu b'abahanga pe, nta abantu babizi. Narebye ukuntu bapironaga ukabona bashaka gupirona umunara uri hariya mo Ngomo, ubona ukuntu bashaka kupirona ari ibintu ubona ko ni umuntu wabanje ajya kuri GPS arabanza neza amakordone arayegeranya ku buryo bukomeye. Ubonaga yuko ibintu bari kujya bakora ni ibintu biri strategic. Urabona tugera kwa kwiriya nzu ikoreramo ubutegetsi bwa Kamanyora, urabona yuko haruguru gatoya kuri ku kigo cya Saint Joseph kwa bira bitaro ndetse na kiriya kigo cya segonderi, wabonaga yuko batagetinga ibikorwa remezo byose, babanze baca intege abaturage bari hariya, nihagira urwara nihagira ukomereka aburaho yivuriza. Wabonaga yuko ari abantu babizi. Nge nabigereranyije n'iramirwano nabonye muri Goma, ukuntu barasaga kuri M23 ariko bakaza kwibeshya bakarasa mu Rwanda. Umuntu wakoreshaga iriya ntwaro namenye yuko yari umuzungu. Naha ngaha ari no mu kiba cya Rusizi ni uri kuyikoresha, kuko urebye ibintu byabere muri lokalite ya Gatogota, ukareba ibyaberaga Ruvungi, ukareba ibyaberaga Rubariki, ukareba n'ibi byaberaga hano twari turi Kamanyura, ubona ko umuntu wabikoraga ni ibintu yarazi, yari afite experience. Nubwo M23 nayo ifite abahanga ifite abahanga, oya nabahanga ko nabonye gisubiza nawe n'aba specialist mu bintu nkabiri. Bise twinjiyemo rero sasa mu bigendanye n'imirwano. Ubu tuvuga n'amakuru aravuga ko ngo muri Gatogota ndetse we na hano za Rubarikanga imirwano muri iki gitondo n'ubundi imeze nabi, ngo M23 irimo irashakisha ukuntu ya kontrola cyangwa se yagenzura iyi Gatogota yose, ariko ngo izi ngabo z'abarundi na FDLR babayibamba, kuko ngo iyi haza Gatogota bura ngo hari umupaka ngo ugera mu gihugu cy'u Burundi. Donc iyi ni inzira hano Gatogota ngo ni inzira ihuza iki gihugu cy'u Burundi, harimo inzira umuhanda uva muri mu Burundi ukanyura hano ukagera muri Uvira. Bivuze ngo M23 iramutse bafatanye Gatogota, uyu muhanda waba umaze bahita bawufunga. Ni nayo mpamvu ubu tuvugana ngo aha hantu hari imbaraga zidasanzwe, ariko none ngo barazamutse hanini ngo bajya gufungira ruguru hangano bita muri za Rubarika, muri za Kaziba iyo ruguru muri za Rubarika iyo ngiyo, niho hari abarundi ngo bagera ku 3,000, ukongeraho na FDLR ugashiraho n'aba bacancuro. Abarundi bo bahanganye n'izi ngabo za M23 bari kurasa ibintu birakomeye no muri iki gitondo kuva ku isaha 10:45 n'ubundi ngo ibitero byari bikomeye, ngo urukuta ruraharwa abarundi rumeze nabi. Ariko mbere yuko ngaruka ku ibyo ngibyo wari uvuze, mbanze mbwira abaduteza amatwi ko gutangazwa na radio Okapi byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko Gatogota iri mu maboko ya FARDC. Ntabwo ari byo. Mbonye inkuru iki kinyamakuru bita ACP, iki kinyamakuru bita Okapi banditse baravuga ngo Gatogota, Kaziba Centre na Puezero
ngo birimo birakontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ntabwo ari byo, ibi ni ibihuha. Twebwe ibyo tubabwira turi kuri tere kandi twerekeza tugana za Uvira. Amakuru yose turaza kuyabaha uko muyakenera. Icyo hari uvuze ahangaha harimo haraba sharing ku buryo bukomeye cyane. Gatogota M23 irimo irarasa aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta kubera yuko bari gushaka kurasamo ku buryo bukomeye ngo barebe yuko batera abaturage ubwoba bahunge, noneho M23 nibe yagira ubwoba ihunge. Ariko M23 yababereye ibamba, yaba centre ya Kaziba yababereye ibamba, yaba n'iki gice bavuga ngo bafashe za Puezero ariko yababereye ibamba. Heje ni mugoroba yagukubitiye umuntu bita umurundi arakwirukanye. hari umwe mu barundi wahuze anyandikira ambwira ko ngo bari kubona ngo ikintu bita inkomere zizanwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Imirambo ariko ntago ngo bari kuzibona. Ubwo urumva bishobora bari kuzirundira hamwe bakazitwara ari nijoro kuko aba babajyanye ngo hakiri kare ejo nka saa 9. Biri ngo mwumvise ikintu yavuze Kasika ukuntu bacukuye umwobo rusange akaba bashyinguramo neza nta butaka buhari. Ariko zikoko kari byo ngo bari kubona inkomere ngari zo zirimo kuzanwa. Ibi ntabwo yire baracukuye icyo rusange. Banjye navuze nti hari gihe wenda hari ushobora gusanga wenda hari imirambo bavuze ngo reka tuzishire nkaha tutazambutsa abaturage bari kubireba bakagira ubwoba ati turazambutsa nijoro. Naho kumbira hatabashoboka ko byabacukuye umwobo rusange. Icyo ngicyo ni ikintu kizwi, ntabwo ari ikintu cyo guhisha kubera yuko n'abarundi ejo hari abarundi babyivugiraga bakavuga bati bene wacu bakomeze gushira bari kurihambwa mu buryo budakurikije kubaha ikiremwa muntu. Hari imyobo bari gucukura bakabashyiramo, abakomeretse bagahita babomokana bakabajyana kubavuriza mu gihugu cy'u Burundi. Naho imirwano iri hano mubwire ni imirwano ikomeye. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise buyitamo gukoresha itangazamakuru kugira ngo bajye babeshya abaturage babereka yuko nta cyabaye, ko bigarurira ibice ndetse n'ibindi. Nk'ubu ndabona umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Suriyetona Legan Mbuyi n'uvugira ibikorwa bya operation Sokora ya kabiri yabwiye ikinyamakuru ACP yuko bamaze gufata Gatogota, Kaziba centre, Puezero ngo M23 ngo iri kurwana ngo igira ngo irebe ko ibyisubiza. Ahubwo hari ikintu gikomeye bahise baduha hangaha. Nje narinzi yuko Kaziba n'ubundi ahubwo irimo ingabo za guverinoma. Ariko ikintu mbise mbona ahubwo iyi Kaziba irimo mu 20. Nje narinzi uko Kaziba M23 wo mu misozi. Noneho mu centre ikaba irimo ingabo za guverinoma. Ariko ahubwo mpisemenya yuko iyi centre ya Kaziba nayo ifitwe mu 23. Ariko kuko nta n'umugaya ahubwo kuko ibitero ubundi bavuga ko biri kubera hehe, biri kubera muri za Rubarika. Kandi nje n'amakuru namenye za Katogota za Puezero bo nibo bari leta iri gushaka kurasayo uri kwigarurira. Iyo yabyitiriye ko yafashe mu 23. Nje amakuru mfite nje narinzi uko izi sharing zaye mu 23 bavuga ko nari mfite amakuru ko ziri guturuka muri Kaziba. Ariko ngatekereza ko ari hejuru mu misozi hejuru ariyo bari gutwara imisozi neza. Ariko none ahubwo mbisemenya ko sharing zaze Charles de Komba zabo ziri hano muri centre ya Kaziba. Ubwo nizo bari kwifashisha kuko nibo warabonye ibyari biri kubera hara muri Ngomejo ukuntu byari bimeze. Buriya ngo ugeze iyo ngiyo za Kaziba ukareba uko byo ngo ntabwo bituzane umuntu yabimbwije. Ubwo rero iyi misozi nk'uko babivuze ibyo bice byose umfisha avuze ngo barafite, ahubwo nje mbisemenya ko mve turi bifite nk'uko n'ubundi barabyandikiye. Ikintu cyiza babyandikiye mu kinyamakuru cyabo ACP ndetse na Okapi. Baravuga ngo ingabo za leta zafashe ibice bitatu. Bavuga Katogota, bavuga centre Kaziba, bavuga na Puezero. None service Puezero yo muri Fizi uko byumva, Katogota yo muri Uvira, centre ya Kaziba yo muri Warungu. Niho babyandikiye ati 23 iri kurwana ireba yuko ibyisubiza. None se ubundi rinde wigeze babwira ko mve turigeze igira ifata Gatogota. Oya mbwira ikibazo twe tumaze kubwira abantu ko iyi Gatogota irimo umuhanda uva mu gihugu cy'u Burundi
ugashika he ukagera hano muri za Uvira wananyuza hano za Gatogota. Iyo M23 iza kuba ifite iyi Gatogota iba yakubise umuntu, ntabwo byari gushoboka biriya biri kuba muri Plaine de Rusizi ntabwo biba biri kuba rwose, byari koroha cyane. Ariko rwose ibyo byo rwose Gatogota nta ni yabo, usibye ko nyine bari kurasana ntiwareba M23 irimo kuyatakira kushakisha ukuntu ishobora kuba yayirebera, ariko navuga ko ari ahantu urugamba rumeze nabi. Dore ahubwo kandi kantu Vincent abantu batabonye, nabonye watangiye kugira icyo utangira kugenda ubishira kuri status yawe, kiriya gikoresho cy'ubwirinzi wakibonye? Nakibonye cyane mu 23 namaze kubimenya, rero nakurikira Twitter yanjye baze kuyikurikira barayibona. Ngene nabanje kugira ngo ni ikintu cy'ikisahane cy'igitara bacanije, zakabaza umutekinisiye arahambwira ati we kiriya ni systeme y'ubwirinzi, ati ubwo wabonaga za mbunda zarasaga ugasigara ubona umucucu, ati buriya bwirinzi bwawe bwamaze kuyizimya, noneho kigasigara kiraho nta kintu kimaze, ari gipampara, ati rwose nta kibazo, ati na buriya ziranzu zabashije gusenyuka, ati na biriya bikorwa bindi remezo bagize, ati iyo baramuka batakijimije ngo bagabanye umurego wacyo, ati biba byabaye hariya za Kamanyura muri Rugenge, ati byari kwikorezwa M23 amaboko abiri, ati ubwo ntabwo bari kubikira ibibazo byari guteza byari kuba bikomeye. Nge rero mu ikindi kintu naje kumenya kuri ibyo bigendanye n'ubwirinzi Vise, nuko ngo ubu kugira ngo drone ibe yahaguruka ni Bujumbura nkuko zari zisanzwe zihaguruka zidegembya, indege yo mu bwoko bwa Sukwe, zino ndege za Sukwe n'ubundi zindi zigiye zitandukanye zikidegembya hariya, ibyo byo ngo byamaze kwa bijya iherezo. Nukuvuga ngo ubu tuvugana ngo indege za drone zirimo guhaguruka ziva hano mu gihugu cy'u Burundi ngo zagera ku kibuga cya Ndadaye, zaba zikigera hariya zigahita zibana kuzamuka bikanga bitewe nuko ngo hari systeme M23 setinzemo hariya, ngo barababwira ngo baza ngo akuburenganzira hari umusozi uri hakurya ya Mongomo yerekeza za Nyangezi, ngo niho biteretse byinshi, bari kubabwira ngo musabe uburenganzira kugira muzamuke metero zirenze 30, kandi buriya ngo iyo buriya ngo bakubwiye gutyo ukazamuka nta burenganzira uhawe, ntabwo umenya ikigukubise, inkota nyine bahita bayivuna rwose baba bararica. None rero nje makuru namenye nuko ngo hano muri iki kirere cya hano hose muri Plaine de Ruzizi hano muri za Uvira nayo hose kimaze kwegirwa ingamba, tuvugana yo mu 23 niri kukigenzura, imaze kukigira ingamba zikize, iri kuzishyira mu bikorwa. Ikirere cya Plaine de Ruzizi cyose na Uvira nta drone hatembera, nta square yahacaracara pe. Ubu tuvugana M23 turimo irakigenzura, ubwo nkibaza nti uzikikoranabuhanga ririho Vincent, uzi kugenzura ikirere mu by'ukuri wibereye ahantu hamwe. Iyi mirwano giye ikintu nakibonyeho fighter gikomeye kandi gikwiye kwigisha abantu, buri igihugu cyose umutwe witwaje intwaro ushaka kurwana, kuko n'uburenganzira bwabo barwana, igihe cyose uzarwana udafite ikoranabuhanga mwizi ntambara ndi kubona zigezweho mwibibi, nta kintu uzakora bitewe n'ibisasu ngiye niboneye ku mugoroba ari amabombe M23 itagira rya koranabuhanga. Kamanyura ubu ngubu bavuga bari kuzatera nk'ishyamba, hakubiswe ibisasu 8 bya bombe bifatika ejo mu gitondo hashize, hakubitwe ibindi bisasu 3 mu masaha 9, hakubitwe ibindi bisasu bigera nko muri 7 mu masaha 10. Biriya bisasi yo biriya bikoresho by'ubwirinzi bya 23 bitahaba, twari kuzajya tujya gusura parike yitwa Kamanyura, yatewe imishyamba yenda akagira ibitera n'ibindi binyamaswa bibamo, kubera ko nta muntu n'umwe ari kuba hari. N'ikoranabuhanga ririmo rihambaye ku buryo ubona M23 nayo yarikozeho ikavuga ati bariya bazajya baturasa, kuko koalisi ifite amafaranga menshi, ifite imbunda zikomeye, ariko kuzikoresha iyo bagira uriya mucashuro nabonye hari ukuntu bazikoresha M23 idafite ubwirinzi byari kuba ibibazo bindi. Ariko hari izindi ngamba nabonye, ngo hari inama yateranye igitaraganya mu matwara M23 bakora inama y'uburyo ngo bagiye kuvunira nkoti basogota. Ariko ngo nje namenye uko ese muze nkoti basogota umenye ibyo abyumvira imwe yayindi nyine iri Samuel rwose ngo bagiye kuyivuna. Namenye ikindi kintu namenye amakuru avuga ko ngo M23 ngiri kubarashisha n'imbunda ngo batari kumenya ubwoko bwazo, ngo bari kuyavuga ngo
hari ibintu byabaye muri 1997 na 6 abantu muri FDLR ngo bajya kurasa inkotanyi none barasa inkotanyi kugira ngo imbunda zitamenyekana bakazicomeka ku ngunguru none ukumva ikigunguru kirimo kirabomborana inkotanyi zikabata ariko abapfusha iyi mbunda bafite ni bwoko ki none kubera bamwe mu bari mwizo ntera hamwe bari gukorana n'iki gisirikare cy'u Burundi nabo ngo bahise babwira abarundi baravuga ati bariya bajinga ukuntu bari kudukoraho nabo ati twigeze tubikora dufite imbunda idakomeye tukayicomeka ku ngunguru yabomborana abo duhanganye bakagira ngo dufite imbunda nabo bari kubyitiranya makumyabiri ifite igikoresho hariya bo bagiye ngo ni ingunguru bari kuyicomeka buriya namenye ko ngo kugira ngo buriya uhangane n'uwo muhanganye neza nuko ugomba kumenya ubwoko bw'imbunda arimo arakoresha rero ngo impamvu ngo aba basirikare b'u Burundi ndetse na FARDC na FDL bari kwiruka cyane bari gutsindwa cyane reka bari ko tubyita nuko ngo ntabwo ari kumenya ubwoko bw'imbunda muve turi kurashisha ntabwo bari kumenya niyo mpamvu uri kubona bari kurasa ejo babivuze neza ngo ni Dini Faso avegre bari kurasa buhumyi barasa imisozi barasa ibintu utamenya bo bari kurasa nuko batari bamenya imbunda duhanganye ni bwoko ki iyi mbunda ntabwo ariyo turi kurasa ikabiyobya ibyo nibyo biri gutuma batamenya ibyo ari byo mbere yuko ubwira abantu ko situation imeze muri Kamanyura n'iki gitondo gatubanze turebe itangazo Kanyuka yasoya agaragaza imibare y'abagizweho ingaruka n'ibi bitero by'amabombe yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Ikanyuka mu masaha 3 z'ijoro yavuze yuko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12/2025 imibare y'agateganyo bafite y'abagizweho ingaruka n'ibi bombe byaturutse i Burundi yuko byarashwe mu baturage mu gace gatuwe n'abaturage cyane ka Kamanyura ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga yuko hapfuye abantu 4 ejo avuga yuko hakomeretse abantu 6 ndetse avuga n'amazina yabo kuyavuga nta kibazo kuko yashyize ku karubanda irya mbere yavuze bita Salomo muri kuza w'imyaka 55 warutuye muri quartier bita Rugege yahitanywe n'igisasu cyatewe muhariya muri quartier ya Rugege wabonye ko n'abamuturage twavuganye ejo nawe yabitubwiye yuko hari abantu bapfuye yongera avuga yuko uwo bita Isaka Musafiri w'imyaka 24 nawe utuye muri quartier Rugege nawe yahitanywe n'ibi bombe avugwa gatatu uwo bita Pierre Byamungu imyaka 12 nawe wahitanywe n'uwo bita muri quartier bita Rugege avuga uwa kane Veronica w'imyaka 3 wo muri quartier ya Murengezi ko nawe yagizweho ingaruka n'ibi bombe avuga yuko witwa Nema w'imyaka 23 wo muri quartier Murengezi nawe yagizweho ingaruka n'ibibi bombe avuga yuko bita Anita y'imyaka 12 nawe utuye muri quartier ya Murengezi nawe yakomeretse yashyizeho n'amafoto ubona ateye ubwoba abatandatu bakomeretse aba 4 bapfuye urabona ko biteye ubwoba fayita sibye yuko ibi bintu nyine bikomeza kuba urwego muza communauté internationale irebera ariko ibintu biri kubera hano ni ibintu bibi ni ibintu bigize ibyaha by'intambara ni ibintu byibasira inyoko muntu urabona ko ari ibibazo byibasira ubuzima bw'abaturage ku buryo bukomeye umuntu yabivuga ko kabyumva ubyumva gutya kuri mikoro ntubiha agaciro bifite ariko ndakubwira ko abaturage ejo barashweho n'ejo bundi ndetse barashweho no mu ijoro bahuye n'akaga gakomeye kuko nubwo bitahitanye abantu benshi nkuko aba babikoze babyifuzaga ariko ubona n'abapfuye mu by'ukuri bagizweho ingaruka ko hari n'abakomeretse hari abakomeretse wa musaza yavuze yuko harimo bakomeretse bacitse amaguru yiboneye baturanye urumva ko ni ibintu rwose kandi bibabaje wa musaza yivugiye yuko asaba impande zombi zihanganye ko zagakwiye gushyira ibiganiro imbere kurenza gukomeza kurwana asaba abazabarundi ko zikwiye kubavira mu gihugu service wabanza tugacisha interview y'umusaza avuga situation ukuntu bimeze hariya cyaba ari byiza reka tubanze tucisheho iyi interview kuko ndayifite hano kugira ngo ibintu bigende neza rwose ndacumva neza turabona wambutse ukoresha RC passe yo muri Demokarasi ya Kongo ariko hari abantu bavugaga yuko n'umupaka utari gukora ni iki wababwira
oya rwose uyu mupaka uri gukora neza nta kibazo ufite umuntu ukarava muri Kongo akambuka akagera mu Rwanda ibyo akeneye ingenzi ziwe akazikora kuko abyifuza rwose n'umutekano wose akeneye gutaha ni amahoro afite uburenganzira bwo gutaha bwo kwinjira no gusohoka kwinjira mu Rwanda akanasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanasubirayo akoresheje umupaka w'Akamanyura akoresheje n'umupaka w'Akamanyura njyewe nije mu Rwanda nsubiyeyo nakoresheje sepejeri Kamanyura twabonaga amakuru avuga yuko ngo Wazalendo amaze kuyifata ibyo wabwira abantu ibyo ni ibinyoma barabesha njyewe ndi Kamanyura uveyo intambara yatangiye sinzi n'igice bararwana bageza saa 11 mu bice bya Gatogota niho barwaniraga hirya imbere hariya kugeza uyu munsi ntibaranahava niyo bakiri ko barwanira mu bice byerekeye Ruvunge na Rwarika niyo turiko twumva imbonda zigeze Kamanyura bimeze gutyo ngo Kamanyura turaho amahoro turacyari mu muhana gusa hari amabomba ariko ava tuza hava akitura hariya hari iwacu ayononye abantu kabisa amabomba ava kure ariko araza konona abantu yeshe nk'abantu bangahe ni benshi sinshoboye kwibuka umubare wabo ariko barahari ariko bari hafi yanje nabonye bacitse amaguru na bombe ejo nabonye abana batatu nabo abandi bo hirya Gashenyi simenye umubare wabo nuko byagenze kabisa mu gitondo byari bimeze gute byo mu Rwanda yari menshi yari kwava hirya hariya akaza akagwa hariya kwa Gatitima aho bita kwa Gatitima cyane ayandi akaza akagwa hano mu muhana wacu Kamanyura nuko zifashe kugeza ubu ngubu bibaye kibihagarara tuzi nimbaga biza gukomeza icyo saba impande zihanganye n'abasirikare b'Abarundi bakomeje gufasha FARDC n'iki ubasaba gukomeza barasa mu bice murimo uvuze yuko muri kubura abantu n'icyo saba abantu batandukanye bafite uruhare mu mirwano turasaba ko bodufasha rwose cyane bakabuza bari Abarundi ko Abarundi baturuje umutekano imbunda zabo zikoze biriya zikaza zikabahari iwacu hari imbunda ziri kurasa i Burundi zikarasa i Burundi ahitwa ngo ikizi mu Cibitoke niko bakuze ziriko ziragwa ahangaha izo zononye abo bantu Vise wumvishe ko za mbunda ziri kuva mu Cibitoke nabyumvise yabivuze yaravati ziri kuva mu Cibitoke ati izo zononye abaturage ati mu by'ukuri ndasaba yuko Abarundi batuvira mu gihugu bakareka gukomeza kuturasa ati kuko birimo biratugiraho ingaruka zikomeye ati biri kubuza abaturage ubuzima ati nk'abo navuze atabakomeretse hari naho yavuze ngo hari uwo baturanye wacitse amaguru urumva yuko fayita n'ibintu biteye ubwoba umuntu wese icyo ashoboye afasha aba baturage yasenga yagira ate kuko birakomeje ubundi naje kubaza aho ziri guturuka ziri kurasa zivuye naho bita Binyange mu Burundi aba boro bazi ngo ni mu Cibitoke nibyo ni mu Cibitoke mu ntara ni mu ntara ya Cibitoke ni intara noneho komine ni Rugombo agace presizuma irambunda iteretse ni ku gasozi bita Binyange nguko rero mu by'ukuri uko ibintu bimeze ariko vise nubwo hano ijisho ryawe ariko nawe urabona hano uri muri metero zingahe na Kamanyura ubu baracyarasa Kamanyura nuvuga ngo muri Kamanyura ubu tuvugana za mbunda nini ntago ziri kumvikana ntago ziri kurasa intoya nizo ziri usaba turavuga nituvuze ra Kamanyura impamvu hari ukuntu usiga uvuga ikintu wagitanga wenda uburyo cyo gitanzemo gatuma babandi bavuga ibintu bagahita babigira ibintu beremere bahita babikomeza hari ukuntu uvuga uti wenda hari kumvikana amasaso muri Kamanyura wenda ari nk'iyo ya masaso nk'iyo nyine hakurya ugasanga zatangira ngo muri Kamanyura ndani hari imirwano nta mirwano twavuga ngo iri muri Kamanyura usibye muri ibyo bice n'ubundi bya za Gatogota
ariko n'ubundi ntibikuyeho ko anytime bidashoboka ko habera imirwano kuko urabona ko impande zombi n'ubundi zirakomeje guhangana muvoma y'abaturage kugira ngo umuntu batwumva bari i Burayi batwumva bari muri Amerika abatwumva bari muri Oceania abatwumva bari mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo bamenye situation ukuntu abaturage urujya n'uruza rumeze rute urujya n'uruza rw'abaturage hano muri Kamanyora navuga ko vise ntabwo urebye imirwanire kubera wenda reka tubanze tugaruke nabonye hari n'ibinyamakuru bivuga ibintu bijyanye no guhunga impunzi zimo zirahunga hari ukuntu amasasa avuga niba hari amakompara agwe muri Kamanyora ntabwo bivuze ngo FARDC yahageze ngo none ngo abaturage bahunze ni déplacer mu gifaransa byita déplacer interne kandi mvuge ku video abantu babonye kuri Steven Wembi bakabona no ku kinyamakuru ibuka ejo bundi haje uruhiri rw'abantu benshi ariko bava ruguru muri centre ya Kamanyura berekeza hafi n'umupaka w'u Rwanda ntabwo bari abantu bigeze binjira mu Rwanda bo bumvisha ibisasu bikubise baza birukanka bageze harabumva biracecetse basubirayo nibyo bise guhunga ariko ntabwo ari guhunga noneho situation mu gitondo hari impunzi wabonye ntazo ngewe icyo nshatse nyine kuvuga nuko buri uko by'abakose n'amakopera ejo nko muri aya masaha ya saa 5 gutyo arimo aragwa hariya mu saa 5 gutyo arimo aragwa hariya muri Kamanyora ntabwo abaturage bagomba kuguma aho ngaho hoja bagomba nyine kujya bahise bazamuka nyine benshi muri bo babandi n'ubundi b'imitima y'inange bahise bazamuka abantu kwinangira ntabwo ari kwinangira kuko byari bikomeye nabonye bazamuka muri Mongo mu kura muhanda wa Ngomo bagenda mu bice bitandukanye ariko bongera bamanuka none igihiriri basubira mu ngo zabo icyo nabonye uwakumbaga uwasohokaga n'uwagendaga afite laissez-passer agasohoka kongera kinjira agahaha abanyarwanda bakajya bagahaha n'ubundi muri iki gitondo kubona ariko bimeze bari rero ngo nibo bavuga ko ngo bari guhunga nese umuntu ahunga afite laissez-passer agatsinyisha yo akongera banza abantu bitiranya guhunga wabonye umuntu ahunga akafata imifuka ya kawunga n'ifarini ngira ngo wabibonye njewe namenya amakuru byatumye mbaza kugira ngo n'ubundi tuze guca impaka nge nabajije ukuriye hariya muri iriya santere muri Kamanyora uko guhunga kuri kuvuga ko byakomeje kugenda bicaracara ku marezo bimeze bite aravuga ati usibye ko twabonye nyine bari kurasa muri santere amakompara abaye menshi turangije turababwira ngo bigireyo bazamuke nko haruguru bave mu santere bazamuke nko haruguru nico nise déplacement urakoze cyane ati ntabwo twe twigeze ntabwo abaturage bigeze bahunga ubwo rero icyo nshatse kuvuga ni iki abantu nibabareke kubesha abantu hano muri Kamanyora baridese bundi kuvuga gusa ngo bari guhunga nabyo byanatumye n'ibinyamakuru byinshi bivuga ngo bahafashe ukabuhaye abantu nyine uruvugiro kuvuga ngo bavuyemo abaturage bavuyemo bagiye ruguru gato byahise biha mu by'ukuri by'abanyamakuru byandika ko habayeho guhunga FARDC igezemo ariko n'amafoto nagiye mbona niba ari ayeditinzwemo kabyaramwe bagaragaza mu by'ukuri kuba ngo donc ngo wazane ngo bifotoreje hara muri rompuwe ariko ubanza ari n'ibintu byakira komeza utujyane tujye za Kabare waretse tukabanza tukagaruka hano muri Mwenga ko naho Mwenga okay Kasika hari imva z'abanani imva z'abarundi mfite amakuru ko nyuma y'uko hano ibitero byakomeje kugenda bibananira cyangwa se bataka bikanga amakuru yandiri ngana kugera ku mutsi wa nyuma ariko ku munota wa nyuma akavuga ati cyane ndibanda hano za Kaziba nkomeze nge no mu bindi bice ariko coalition nayo ikavuga iti ntabwo uragenda wenyine cyane na FDLR cyane n'abarundi ndetse n'abandi urumva yuko icyo bari gukora bo baragira ngo ibice byose base n'ababishyiramo imirwano none umukongomano uri imbere mu gihugu cyane mu bice bigenzurwa na M23 yumve ko ibintu byabaye muri ya terime umugenzo akijya koresha byabaye imberenge none abe yanata ibyarimo ahunge none batangire bavuga ati nimubona ko abantu kubana na M23
gatatu byabananiye berekane icyo bashaka kwerekana, ariko imirwano yo iri generalize kano kasika cyane cyane kubera ko abarwanyi bo muri leta bamaze iminsi bashaka ko bakongera kwaka M23 ariko bikababana ibibazo byababana ibibazo rero, ariko ntibabura kurasamo n'ubundi bakoresheje intwaro bafite, yaba ari nijoro yaba ari ku manywa. Ubona yuko bakomeza kuyibasira n'imbunda ziremereye cyane cyane bifashishije abacanshuro, bifashishije umutwe wa FDLR ndetse n'abandi. Ariko aho ngaho n'ubundi ntabwo utubwiye muri za kasika muri Mwenga naho babyutse mu gitondo kuva ku isaha saa 11 ngo batatse ngo bagize ngo M23 ngo itava muri ibyo bice iza gutanga umusada hano muri ibi bice bya za Togota na za Hehese za Rubarika, ngo bibasaba ko bataka niyo ngyo kugira ngo bumve ko hose hari imirwano. Kasika abarwanyi bo ku ruhande rwa leta bayatatse bakoresheje indege guhera ejo, none bayatatse bakoresha indege baza kongera gukoresha abarwanyi babo bakoresha ubutaka, ariko urugendo rubabana ibamba kubera ko M23 yababwira ati isomo twabahaye ejo bundi turongera turi basubirimo banza mutararyumvishe neza, nta kintu ubundi gihambaye bakoze yenda ngo avance yabo ba divancing bagere mu bice birimo M23 ku buryo babirukana. Nibyo ngibyo nyine n'ubundi byo guteratera, ariko baracyarasana ku buryo ubona nyine bugaragara impande zombi. Vise twinjire rero sasa no nkuru Warungu, yego tunahita tujyana za Washington naho turebe uko bimeze. Twajya Warungu naho tukareba ukuntu bimeze, kuko burya iki gice cyose ntago imirwano iri kubera uruhande rumwe. Warungu naho imirwano irimo mugenzi wanjye uri mwa bino bice yambwiye ko Warungu naho bitameze neza kubera ko M23 n'umundi iracyahangana na bino bitero bya coalition. Coalition yavuze iti turarasa ibice byose nta gice na kimwe turaza guha agahenge, ati kubera yuko turataka Fizi turebe yuko twirwaneho tuyica intege, turataka ibice byose kugira ngo turebe ko uwo ari we wese waza guha umusada M23 yaburaho anyura. Warungu mwibi bitero byari bihari guhera ejo harabarurwa abasivile 10 bishwe muri Warungu abasivile 10 bishwe mwimirwano nyine cyane cyane yabereye mwibi bice bya Warungu, nkuko nagiye mbibona bamwe mu begere M23 bitangaza, ariko n'abazanuru bakabivuga bagaragaza nanone ibikorwa remezo byinshi birimo amashuri, birimo isengero byasenywe, ukabona imirwano mu by'ukuri ikomeje kuba mu bice byinshi, kandi ubona yuko hagamijwe kugira ngo abaturage bakomeze guhura n'ibibazo. Muri groupement yitwa Kaziba, Muhumba, Ngando, Burumbwa, Kashosi, Mucingwa naho bita Mucingwa, ahangaha hose ubona yuko imirwano imeze nabi. Tunyarukire Masisi twongere tugaruke Karehe ndetse na Kabare. Masisi naho Nyabyondo urabizi yuko hamaze iminsi hari imirwano ku mande rwa M23 ndetse n'abawazarendo. N'ubundi naho ntabwo ibintu bimeze neza cyane mu gace ka Nyabyondo hagati ya M23 ndetse n'abawazarendo nabo bikomeje kuba nabi cyane cyane mu gace bita Kinyumba. Wazarendo n'ubundi ikomeje gutana mu mitwe n'abarwanyi ba M23 cyane cyane ku musozi bita Nyabyondo werekeza Pinga. Ariko andi makuru nabonye nuko M23 n'ubundi shaka kuba iyi axe yifata ku buryo bufatika, noneho Wazarendo iri hano ikabakura, noneho ejo cyangwa ejo bundi hagire umwazarendo wongera kuharangwa. Ariko n'ubundi byagize ingaruka ku baturage kuko amabutike yafunzwe, amazu yagize ibibazo nk'amazu cyane cyane akorerwamo za mobile money ndetse n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'ifaranga. Isoko rya Mungazi ntabwo riri gukora neza kubera ibi bitero. Umuhanda Masisi Kashebere naho ugana za Nyabyondo ntabwo nyine traffic imeze neza, abantu bagize ubwoba ntabwo bari kuwukoresha neza kubera bitero bitandukanye, yaba ari bitero byagabwe
n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakoresheje drone mu gace bita Bususu hafi ya Nyabyondo n'ibindi bitero bikorwa muri secteur ya Oso Banyungu. Ibi byose nibyo bigenda bitera ibibazo ku baturage, yaba ari abahaburira ubuzima, yaba ari abahagira ibibazo. Ariko muri iki gitondo umuturage twavuganye yambwiye yuko za Kinyumba umutekano watangiye kugaruka, abaturage bongeye gusubira mu byabo hano za Kinyumba, za Nyabyondo, Pinga, nubwo bitari byagenda neza. N'isoko rya Mungazi bambwiraga yuko batangiye gufungura, batangiye gucuruza, nubwo ubona yuko bagifita ko bavuga bati n'ubundi twakongera tukabona ibindi bitero biturutse ku ruhande rwa leta bije bitugana, tukaba twahura n'ibibazo. Ubona yuko mu by'ukuri abaturage bafite ubwoba fayita, bafite ubwoba kuko baravuga bati niba leta idashaka guhagarika imirwano igakomeza ikoresha abarundi, igakomeza ikoresha abacanshuro, igakoresha n'abandi, bishobora gutera ibibazo ku buryo n'abaturage babura ubuzima nk'uko bari kujya babura. Ariko ikindi kintu gihari gikomeye, nubwo iyi koalisiyo ya Kinshasa ikomeje guhangana na ASM 23 ubwayo iri gusubiranamo nayo muri Katoyi, Wazalendo yasubiranyemo amatsinda abiri ya Wazalendo mu gace mu mudugudu wa Katoyi, grupoma ya Famando ya kabiri mitwari ya Masisi. Amakuru nakiriye nuko Wazalendo zasubiranyemo mu buryo bukomeye guhera ku cyumweru kugera ejo ku mugoroba saa 12 basubiranagamo cyane cyane, ariko bapfa ibyo bari bagiye basahura kubigabana bigatera ikibazo. Hari umutwe bita Mayimayi Ramuka warwanye n'indi uyobowe n'uwo bita Naoma Chano, niwe uyoboye hano muri Katoyi, warwanye n'undi bita Pareko. Barwanye ku buryo bikomeye mu gice bita Kigingi, mu gace bita ka Kigingi ndetse n'agace bita Katayomba. Katoyi rero ubona yuko n'ubundi Wazalendo nayo ikomeje gusubirana mu buryo bukomeye, ukagenda ukageraho bita Mutindi. Katoyi Mutindi ubona ko bikomeza kuba ikibazo. Iyi midugudu ubundi yari isanzwe ari imidugudu ituwe n'abaturage, ariko ubona bagenda batuza rimwe na rimwe kubera ko mu 23 kuva yahagera ubona igenda hazana umutekano. Ariko izisubiranamo za Wazalendo ziba zigiye zihishe, zituma badakora ibikorwa byabo by'ubucuruzi, bituma badakora ibikorwa byo kwiteza imbere, yaba ubuhinzi ndetse n'ibindi, kandi nibabure no guhotera abaturage mu gihe gitandukanye. Wavugaga yuko twagana Washington, ariko hari ibyo mbona n'umundi biri kubera muri Njugu. Njugu urabizi yuko naho ni muri Ituri. Ni muri Ituri, muri Njugu. Njugu ni muri Ituri, naho harabamo ikintu kitari kiza, kuko ndabona ko abantu bakomeje kuhaburira ubuzima. Imitwe yitwaje intwari itandukanye, harimo za defu, harimo za kodeko, n'indi myinshi utamenya, kuko imitwe yitwaje intwari mu kino gice igenda ivuka amanywa nijoro ku buryo utabasha gusobanurira umuntu udatuye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nawe ntabwo ibintu bimeze neza, umutekano umeze nabi bifayita. Abaturage batuye hano kandi hakontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga yuko bakomeje kugirwaho ingaruka n'ibitero by'iyi mitwe itandukanye ibuza abaturage gukora ibyabo, kandi igahitana n'ubuzima bw'abaturage mu bihe bitandukanye. Bakavuga ko FRDC UPDF muri ya operation yabo Shuja nta kiri gukora, kwa abantu bo muri Kodeko bakomeje kubuza abaturage umutekano. Haravugwa yuko hari n'umusirikare, abasirikare babiri ba FRDC bishwe, ndetse na bagande nabo barashwe hano muri Njugu ejo mu masaha ya saa 7. Bakavuga bati igisirikare cya FRDC hari abavuye Njugu centre ndetse n'abavuye mu bice bya Bunia, ariko baza guhura n'uyu mutwe wa Kodeko, noneho ubakoramo akazi kurwanya, ngo bikomeza kubabera ikibazo ku muhanda bise nimero 2. Bakavuga yuko bahatoraguwe n'imbunda 2 ndetse n'inkomere z'abantu bagera muri 6. Biravugwa yuko n'ubundi naho situation nyine ikomeje kuba mbi. Twakomereza Washington. Washington no Vincent, ikitezwe ni ikindi ni His Excellency Paul Kagame
na Sen Excellence Kisekedi Chilombo mu masaha make bashobora kuza rwose gushira umukono ku masezerano y'amahoro ku mpande zombi. Igiteganyijwe na porogaramu nabonye nuko ikitezwe nuko saa 5 z'amanywa zi Washington amasezerano bari buze kuyashyiraho umukono. Trump ari buze kwakira President Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame bashyire umukono uko amasezerano y'amahoro ari hagati y'ibihugu bitatu, ndavuga u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saa 5 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bari saa 11 z'Kinshasa. Hari abayobozi b'abakuru b'ibihugu baraba bahari nabo mu isinywa ry'amasezerano. Ibihugu 8 harimo Leta Zunze bari nk'abatanga buhamya. Harimo umuyobozi w'igihugu cya Angola Joao Lourenço, akaza kuza umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, hakaza perezida w'igihugu cya Kenya Dr William Ruto Samoa, hakaza umuyobozi uhagarariye Katari, hakaza uhagarariye igihugu cya Togo, hakaza uhagarariye Uganda, hakaza uhagarariye Emirates Arabe Zini, hakaza na perezida wa Union Africaine. Bose baraba bitabiriye isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibihugu byombi. Nk'uko amakuru nyakesha Washington Post bivuga, bikavuga yuko mu gusinya aya sezerano hari byinshi byitezwe rero harimo icyambere yuko FDLR baraza kwemeza burundu yuko igomba gusenywa. Noneho nimara gusenywa u Rwanda narwo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Kamvuge muri make ibintu nagiye mbona byagiye bitangazwa n'abayobozi batandukanye. Olivier Nduhungire yavuze yuko aya masezerano ari amasezerano aza gutuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba haboneka umutekano. Kongo nibishyira mu bikorwa, ariko Tina Salama nabonye avuga ngo aya masezerano ngo ntacyo ari buze kuvuga kuri mixage na brassage, ariko ibyo nibireba u Rwanda ubundi keretse ko ari kwivugira. Nabo bavuga rega ngo mixage na brassage u Rwanda ntabwo bibareba. Oya banagaragaje ko nabo ivyo bintu batabijyamo n'ubundi abavugwaho ibyo bintu. Ati ntabwo n'ubundi duteganya rwose kwa twakwemera gukora ibyo bintu, ahubwo nibo ku gisirikare cyatsinzwe bene ako kageni. Ati rwose ibyo twe ntabwo natwe tubyemera. Ubwo rero ibyo nta nubwo ubundi yanakagombye kubizana muri amasezerano, kuko aya ni amasezerano mu by'ukuri y'ibihugu bibiri, ni igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari amasezerano ya AFC Mventura na Kinshasa. Icyo rero icyo bari kugenda bavuga, icyo twategereza nuko tuza kureba isinywa ry'amasezerano, tukaza kureba uko Kagame na Kisekedi bahura, tukaza kureba ibyo babwira ibitangazamakuru. Byose numva turajya tubigeza kuri bagenzi bacu badukurikiye, yaba ari bagenzi bacu kuko ari bagenzi bacu nabo bari kudusaba amakuru, turajya tuyabaha, yaba n'abakunzi bacu. Uwo ari we wese atube hafi, twiteguye kumufasha kumenya ibiri kugenda biba. Yes, ubwo rero Vincent ngira ngo twasoreza ahangaha kuko numva bihagije tubabwiye uko bimeze. Tukaza kugaruka mu yandi masaha tugeze kuri tere tureba uko bibuze kuba bimeze ku kibuga cy'imirwano. Urakoze cyane.